hasigara ko umuhereze ka soda wanza kateke azanye n'umuteke mpora susurike mpora mpora utatumwisa ni mwanza soda umuhereze mpora Israel kata kumara sayara yana tebeteke lokata tumisa ninkwa ekitinisa Ismaili ninshirwa nyowe manjeri ninkwa ekitinisa n'omubiri gwanje ninkwa ebintu byanje byona ebyo munsi ninkwa ebintu byanje byona ebyo munsi omwizina lya tatitwe tasimu okuba omukazi wawe okuguma nawe omubusoro bwekwera noyiza kuguma n'omuhurura n'omuhereza noyiza kuguma n'omukunda n'omuha ekitinisa n'omuhera arwire narahurire kandi oreka abakazi abandi boona n'oguma namanje wenka ebiro byona ebimura munsi muterera nange omungalo manje noyikiriza okuswera omushiisha ogu Ismaili Kamu okuguma nawe omubuswere oburukwe okuguma nawe ori omukazi we noyikiriza okuguma nawe omubuswere oburukwera nk'oku ekiragiro kya Ruhanga kiri noyiza kuguma n'omuhurura n'omuhereza n'omukunda n'omuha ekitinisa noyiza kuguma n'omuhwera n'oguma nawe wenka ebiro byona ebyo omara omunsi muterera hango omungalo engalo zange nenki yetegereze omugaso gw'empeta egi ekyoma eky'omuhendo eky'omuringa ekitiine bugarukiro n'akamanyiso karukoreka ekigendererwa kya rukundo okwesigana hamwe n'obumwe oburikubaasa kugumizamu butashenikire okusya aha kufa Smile about them page. Watu mkono gugu kwa mtu. Mborekere. Kare. Ni nkwe kitinisa no mubiri gwanje.
ninko ebintu byanjye byona ebyo munsi tasiyemo omwizina rya tatitwe n'ery'omwana n'ery'omwoyo rukwera zitayize ninkwa ekitinisa Ismaili ninkushwerwa nyowe manjeri ninkwa ekitinisa n'omubiri gwanje ninkwa ebintu byanje byona ebyo munsi ninkwa ebintu byanje byona ebyo munsi omwizina rya tatitwe tasimu n'ery'omwana n'ery'omwoyo rukwera mwena mugambe ngo amina mugube mwemerere Yesu mahabo ada kamu tuh ini? Oke. waweza kufikura abana bakatahamu ngaho henye nako Abati kabizaina ewe kalisaje esumurzo ataya Yesu yagarukamwe yanjye omwizina ryisitwe ery'omwana niyo niza kweta mutima rukwera katahamu nasomo yorukwera
niwe yasigara agataho umugati ngo tukaburya neryo mwana Setoniya Max neryo mwana abetegekanise abesumuzi kwatati otarga wiwe kunagamba moyo rukwera ayo muri mutere ayo muri mutere neryo mwana Setoniya Max neryo mutima rukwera ni masomo rukwera Engaro tuzayanye engaro mantumen kare Kabuni washkora yashkora oristete Koyusiyo yero oristete engaro Ati Bize hatu karakum umuhereze ka soda wanza kateke azanye n'umuteke mpora susurike mpora utatumwisa ni maisa soda umuhereze mpora Israel kata tumeleza yana teke lokata tumisa now hizo mpora ati ati Israel nawe ahereza mukazuwe turiko kokare katsikora murundo kuno aza Ismail mpora utatumwisa ni manyise foka kare muhereze mpora namunekure teka kare ati muhereze soda Ismail tamwise gerasi beretse Ismail mpora wike tumunekure Ayestamira ayakabas ekaruko mereka stamira Yakabu maherezi oizobore gambente mutuma waziri basa bahereze yagabura binise n'abakazi babo arondiza yo musizana akora niyo nokora arondiza bas twe awatwarke Mira,